mu gihe urugamba rukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC yagiriwe amahirwe adasanzwe muri iki cyumweru. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukorera ku mugabane wa Afurika, AFRICOM, bwasuye ku mugaragaro ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko rufite intego yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye mu by'umutekano n'igisirikare. Uruzinduko rwari ruyobowe na Colonel Michel Gacheru uyobora itsinda rya AFRICOM, rwabereye muri iki gihe bikomeye ibirebana n'umutekano wa Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu ahakomeje kugaragara intambara z'urudaca, imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'abaturage. Mu butumwa yatanze, Colonel Gacheru yagize ati: AFRICOM irishimira cyane ubushake n'ubufatanye buhoraho bwa FARDC mu gushaka no kuganira ku buryo twakongera imbaraga n'ubufatanye bwacu mu by'umutekano no guteza imbere amahoro binyuze mu mbaraga. Uru ruzinduko ni ikimenyetso cy'ubufasha ubudacogora duha FARDC na guverinoma ya Kongo. Aya ni amagambo agaragaza neza icyerekezo Amerika ishaka gufata ku mubano wayo na leta ya Kongo. Si ugufasha gusa ibya diplomasi, ahubwo ni mu rwego rwa gisirikare, aho amahugurwa, guhanahana amakuru, kongera ubushobozi bwongererwa ingabo, imikoranire mu kurwanya iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro biri ku isonga. Mu myaka ishize FARDC yakunze kunengwa ku ntege nke mu mikorere yayo, imiyoborere idahwitse n'ibura ry'ibikoresho bihagije, ariko uru ruzinduko rwa AFRICOM ruragaragaza ko hari icyizere gishya mu guhindura isura y'imikorere y'izi ngabo binyuze mu bufatanye n'ingabo zikomeye ku isi. Ku rundi ruhande rwa guverinoma ya Kongo, uruzinduko rushobora gusobanurwa nk'ubutumwa bwo kwerekana ko Kinshasa ishaka inshuti zikomeye mu rwego mpuzamahanga, by'umwihariko mu gihe umutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu uhangayikishije isi yose. Ubufatanye bwa AFRICOM na FARDC ntibureba leta ya Kongo yonyine, bufite ingaruka ku karere kose k'ibiyaga bigari, aho umutekano w'igihugu kimwe ugira ingaruka ku bindi. Ko Amerika igaragaza ko ihagaze hafi ya FARDC bishobora kongera igitutu ku mitwe yitwaje intwaro, gutuma ibihugu by'ibituranyi byitondera ibikorwa bya gisirikare no kongera imbaraga mu gushaka ibisubizo bya politike n'umutekano birambye. Nubwo uruzinduko rufite isura nziza, haracyari imbogamizi nyinshi zo guhindura FARDC ingabo z'umwuga. Bisaba reform ikomeye ku miyoborere ya gisirikare, kurwanya ruswa n'imyitwarire mibi, gushyira imbere uburenganzira bwa muntu n'umutekano w'abaturage. AFRICOM ikaba ishobora gutanga ubufasha, ariko igisubizo cyanyacyo kiri ku bushake bwa politike n'imiyoborere myiza ya Kongo. Mu nshamake, uruzinduko rwa AFRICOM muri Kongo ni ikimenyetso gikomeye cy'uko umutekano wa Kongo uri kwinjira kuri mu kindi cyiciro cy'ingenzi. Ni amahirwe kandi yo kongera ubushobozi bwa FARDC mu kugarura icyizere n'umutekano w'igihugu, ariko kandi ni ikizamini gikomeye ku buyobozi bwa leta ya Kongo mu gukoresha neza ubu bubasha kugira ngo amahoro aramze ab'impamo bitari mu magambo. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye. Rero inama ikomeye ndetse yanahawe FARDC akaba ari uburyo rero bwo kwiyubaka no gukaza gahunda za operasiyo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, aho rero itsinda ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaza ko ibi bizatanga umusaruro. Hagati aho biravugwa ko babagira inama ndetse babemereye no kubafasha mu myitozo ndetse no mu bijyanye n'andi mahugurwa ya gisirikare. Ibiro ni biri kuba mu gihe Kisekedi Chilombo we yagiye mu Bufaransa, aho rero Perezida Emmanuel Macron abinyujije ku rubuga rwe rwa X yashyizeho ifoto ari kumwe na Kisekedi, arangije yandika ati: "Helle d'avoir accès à Paris, le président Kisekedi, je lui en le forme le prince tyranné de la France, à la souveraineté et l'intégrer territoire de République démocratique du Congo en ce qui est forte pour prévenir un cessez-le-feu effectif et vérifiable à l'est du
Congo, nous sommes déterminés à répondre en besoin de la population. Mbigenekereje mu Kinyarwanda yagize ati nishimiye kwakira Perezida Tshisekedi Paris, nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'imbaraga zo kugera ku kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Congo zifatika kandi zishobora kwemezwa. Twiyemeje guhuza ibyifuzo by'abaturage. Ni mu gihe rero Tshisekedi Chilombo rero nyuma yo kuva Davos nibwo yahise afata icyemezo cyo kujya mu Bufaransa, aho yari amaze iminsi Davos, aho yari yitabiriye inama ya UEWF cyangwa se World Economic Forum yo kuwa gatatu ku itariki ya 21 haba rero yahise agira uruzinduko rugufi i Buruseli, ndetse Tshisekedi yagombaga rero kuba yasangira ifunguro rya saa sita na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ari nako byagenze nyuma y'uko yari avuye i Buruseli. Nk'uko amakuru agera kuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale abitangaza, uyu muhuro wasabwe na Kinshasa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nicyo gihugu cya Afurika Ubufaransa bwagiranye nacyo imikoranire ikomeye cyane mu mwaka ushize. Imyanzuro ibiri yagizwemo uruhare i Paris. Nk'urugero, Ubufaransa nibwo bwashyikirije imyanzuro ibiri akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Biravuga ko Paris yafashe inshingano zo gutegura inyandiko kugira ngo ibiganiro n'abandi bagize akanama no kuyimurika ngo itorwe. Iyo myanzuro yombi ikaba yari igoye cyane kumvikana, icyambere kubera kutanyura ibindi bihugu bya Afurika ndetse no kubera inshingano itanga, naho icya kabiri kuko ireba manda ya MONUSCO itavugwaho rumwe hagati y'Abanyamerika n'Abashinwa. Miliyoni 850 z'amayero zimaze gutangwa muri iyi gahunda. Nk'uko bigaragara, biteganyijwe ko ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Emmanuel Macron bizaba bigaruka ku nama y'i Paris yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 2025 ku mahoro n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko Paris bitangaza, muri miliyari 1.5 y'amayero yasezeranijwe muri iyi nama y'ibihugu bya 70 y'imiryango mpuzamahanga. Inkunga zose z'ubutabazi bwihutirwa zifite agaciro ka miliyoni 850 z'amayero zimaze gutangwa. Nk'uko bigaragara, ni mu gihe kandi ku mirongo imbere y'urugamba aho Roko Infoma aratubwira ko Giridisheri aba FPN bari gukora amafaranga menshi cyane muri no mirwano iri kubera muri Sud Kivu. Bayakura mu biki? Nakubwira yuko nyine bari guhembwa neza mu gihe iri huriro rya FARDC basa nkaho batabona umushahara, batabonera ku gihe, ndetse ngo harimo n'abamaze amezi agera muri 3 batari babona umushahara. Maginga rero habaye gusubiranamaho uwo bita Colonel Kawezi yashwanye ni nyine n'aba basirikare ba FARDC mu gace ka Sanje. Ubona yuko ibintu bikomeje kuba biri kubera yuko ingabo z'aba FDN bizo zihemberwa kugenda kubera ko zihembwa amafaranga atubutse cyane mu 5,000 by'amadolari ya buri kwezi ajya kuri konti yabo. Bande aba FDN. Yego, dukomeje kugeza ubu kubirebana n'uyu mwaka wa 2026, General Sultan Emmanuel Makenga yavuze ko ari umwaka w'akazi gakomeye. Ku mirongo imbere y'urugamba ubihuje ni nk'igiki kuri ubu kiri kuba safari gitandukanye n'ibyabaga mbere? Maginga urabona yuko iri huriro rya AFC yego risa nkaho rishaka gutsinda muri diplomasi, noneho bo bagasa nk'abatanga abahamya ndetse bagasa nk'aberekana ko nta kibazo gihari, hatakubahirizwa n'ubundi icyo bashaka. Maginga wenda wagiye ubisoma, wagiye ureba igihe byatangiriye, warabikurikiranye ku rwego rwo hejuru. Hari ibyo basabye, hari n'ibyo bakenewe maginga ndetse hari n'amasezerano yagiye asinywa kuyashyira mu bikorwa bikagenda binanirana. Arivugaho haturutse ko bafata imyanzuro duhereyeho gato muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari amasezerano yasinywe ndetse banategereza ko
yashyirwa mu bikorwa biranga, ariho bazamuye imbaraga zikomeye cyane bagahita bigarurira ibice bikomeye cyane muri Nord Kivu. Magingo ya rero nk'uko muri Nord Kivu byabaye no muri Sud Kivu ndabona ariko bigiye kugenda, urabona ko babaye nk'abatuzamo bagasa nk'aho birengagiza bimwe muri byo biri kubera n'ubundi hano muri Sud Kivu, bakaba batereka dutegereze turebe ko imyanzuro yagiye ifatwa, ndetse turebe n'abahuza icyo bagamije, ndetse turebe ko n'ubundi byo dusaba bakomeza kubyubahiriza. Bitabaye ibyo urabona ko intambara noneho irahita isubira irubisi. Abenshi bari bazi yuko habaye intambara, ariko izambara iri bukurikire nyuma y'uko amasezerano atari bwubahirizwe, cyangwa ibyo M23 iri gushaka niba bitari bukorwe, intambara irasibura irubisi, iraruta iyabereye muri Nord Kivu, iraruta imaze iminsi iri kubera muri Sud Kivu. Magingo aya urabona ko amaoperasiyo akomeye cyane, ndetse ubona ko M23 nubwo isa ntihuze ndetse inihanganisha abaturage bakomeje guhura n'ibibazo, urabona ko yiteguye kongera kubyutsa umuriro muri Sud Kivu, ndetse aho ubona yuko yatangiye no gukora n'akazi. Magingo anavuga ko yatangiye gukora akazi mu mujyi wa Uvira mu ibanga rikomeye. Bwana Safari, biravugwa kandi byemezwa ko Uburundi bukomeje kurungika abasirikare benshi, nibyo kugeza ubu uratubwira ko ari hehe cyangwa se n'ibihe bice kuri ubu bikomeje gushyirwamo abasirikare benshi b'u Burundi kugeza magingo aya? Amagingo ya n'ubundi abasirikare bakomeje kuza hano mu mujyi wa Uvira, yego, ndetse na ku mipaka ya za Kavimvira hose, aho nakubwira yuko batangiye kuhazanwa ryari? navuga ko ku munsi w'ejo aribwo bazanye abasirikare bagera muri batayo 3, yego, ziza ziyongera ku basirikare batari bake n'ubundi bari muri Sud Kivu. Kandi ntabwo bari muri Sud Kivu gusa, nakubwira yuko no mu ntara ya Tanganyika abasirikare ari benshi b'aba FDNB, yego, kuko ngo bari kuri gahunda ikomeye cyane yo gusa nkaho bakomeza kurwana n'23 kugira ngo bayisubize inyuma, aho bari kuri misiyo ikomeye cyane yo gukomeza kuyobora kino gice cya Sud Kivu, aho n'ubundi ibice bimwe na bimwe cyane cyane nko muri biriya bice byo mu Minembwe byari byarigaruriwe n'igihugu cy'u Burundi. Aho nakubwira ko wenda n'uturere dukeya dusa nk'aho twabagamo ingabo z'abarundi ku rwego rwo hejuru. Nakubwira nk'akarere ka Rugezi, nkakubwira akarere ka Mitamba, ndetse n'akarere ka Pwezeho. Magingo aya kuba amadubu n'intare barabashije kuba babona ubufasha bukomeye cyane bwa M23, ukaba ubona ko bashaka wenda kwigobotora ko izi ngabo z'u Burundi zisa nkaho zigaruriye utu turere, yego, birasa nkaho n'ubundi FDNB ishaka gukora ibikorwa bikomeye cyane, kuko urumva utu turere dufite icyo tuvuze, turimo amabuye y'agaciro yo ku rwego rwo hejuru, ndetse tugatanga n'umusaza mu mujyi wa Uvira, ndetse yuko uno mujyi wa Uvira urimo ibikorwa remezo bikomeye cyane by'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwira ko magingo ya bizinesi zose ndetse n'ibikorwa byose bibera muri uno mujyi wa Uvira abazifitemo uruhare nabo muri kote y'u Burundi, aho nakubwira ko nka 90% bya esanse icururizwa hano mu Buvira ariya neva perezida w'u Burundi, aho ubwo rero ubona yuko n'ubundi bitari buze korera M23, ndetse abenshi bibaza impamvu leta y'u Burundi ikomeje kwijandika muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impamvu ikomeye cyane ndetse inahangayikishije ni ukubera yuko bitazashoboka ko aba FDNB bava mu rugamba, bitewe n'uko ibi ndi kukubwira bisa naho bari kurwana nyine nk'abarwanira ubuzima bwabo.
yego. ubwo urumva rero ko uko byagenda kose perezida neva ntabwo yahara bizinesi akorera mu Buvira ndetse n'utu turere dukungahaye ku by'amabuye y'agaciro akuramo ngo narangiza areke nta 23 zikomeze yigarurire bino bice bya Kivu. Nta icyo byamusaba perezida neva cyose yagikora kugira ngo arebe uburyo ki nta 23 yava amurira ibice bya Kivu, kubera yuko 90% nakubwira yuko isa nkaho n'ubundi isa nkaho ikorwa na leta y'u Burundi, kuko ubona yuko amabizinesi yo mu Buvira ndetse no muri utu turere dusa nkaho dukomeje kugenzurwa, dushaka gukomeza kugenzurwa n'aba FDNB bahageze mu gihe cya kera. Maginga rero nubwo ndi kugusobanurira ibi, yego, mu karere ka Pedro nakubwira yuko amadubu n'intare bagafasha, ariko nakubwira yuko akarere ka Rugezi katari kafatwa neza, yego, ndetse n'akarere ka Mitamba, yego. ubona yuko amadubu nayo akomeje kotsa igitutu ndetse no kwitegura amaoperasiyo akomeye kugira ngo bambure bidasubirwaho ingabo z'aba FDNB utu turere dukikijwe n'amashyamba. ubona ko ariho twakwita indiri y'abasirikare batandukanye ndetse n'imitwe igiye itandukanye muri ino sideke. Safari, naho ku bijyanye no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari amakuru wambwiye ufite, bihagaze gute kugeza ubu? Magingo ya ntabwo iri kujya mu kirere bitewe n'uko bivugwa ko ikoranabuhanga ryo ku kibuga cy'indege magingo ya ryamaze kwinjirirwa na 23. Icyo kibazo mu makuru mufite biravuga ko cyatangiye kugaragara ryari? Cyatangiye kugaragara ku munsi w'ejo, nyuma y'aho n'ubundi abakoze amadeployment bagenda bongera ibikoresho ndetse n'abasirikare muri ino side Kivu. Kugeza ubu hari ikigaragara wenda cyaba kiri kuba kugira ngo nabo bihimure? Amaginga ya urabizi yuko bayobowe n'Ababiligi ku bigendanye n'ikoranabuhanga n'ubundi hari igihe baryinjirira, ariko kubera yuko bafite Ababiligi basa nkaho babahetse, birasa nkaho n'ubundi nabo bakomeje kugenda bakora tekinike zabo n'ubundi. ubwo twiteze ko hari ikiri bugaragare ndetse n'umusaruro w'Ababiligi ukomeye bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu iki gihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa. ubwo nyagira ibiri bugaragare nimba hari icyo bakoze n'ubundi ubwo turi bubamenyeshe. Naho kugeza ubu gucunga umutekano muri Tanganyika bihagaze gute, unabihuza n'ibibera kuri Axi Baraka ukomeza Kami unyuze kuri Lac Tanganyika? Aho umuhigoreza ku rwego rwo hejuru, kuko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja, uwunzamuye agatwe baramumena. aho nakubwira yuko usibye naho ngaho nari nibaje kukubwira ko mu Buvira hari imirambo yabonetsemo y'abawazarendo benshi ndetse n'aba FDNB bitari byamenyekana ababashije kubica. ubona yuko zagaragaye ryari? byabaye n'ubundi mu masaha y'ijoro ryashize magingo aya. Kuva aho bibaye ni nk'igiki cyahise gihinduka yaba mu micungire y'umutekano ndetse n'ibindi bijyanye nabyo? Niko kongera abasirikare nyine b'abayofidoni ndetse aho bivuga ko abasirikare baje ari abasirikare batojwe cyane ku rwego rw'ubutasi. urumva barashaka kumenya ese niki kuko bafite gahunda ikomeye cyane ndetse bafite n'ubwoba bwinshi cyane ko 23 yaba ikiri muri uno mujyi wa Uvira, aho bavuga ko haba harimo b'abasirikare b'abakomando bakora ngo bitiriye agatazira ngo bakora operasiyo bita Bugwe. ubwo rero bafite ubwoba ko baba baragezemo, ariko magingo yanjye nta makuru naguha kuko ntazi koko niba ari bo barimo, uretse ko bafite ubwoba ko baba baragezemo. ni mu gihe kandi bikanze 23 mu mujyi wa Karemi, kubera yuko imirwano iri kuberayo iri guhuza Mayimayi Zuru ndetse n'abasirikare b'ihuriro rya FARDC
babona ko iyi mayizuru nayo isa nk'aho ikomeye nabo bakagira urwikango ko M23 yaba yaragiye igafatanya na mayizuru. Urumva rero niyo mpamvu bari gukomeza kurungika abasirikare bazi ibigendanye n'ubutasi kugira ngo bamenye bavumbura amakuru y'ibiri gukomeza kubera muri ibi bice bikomeje kugenda biboramo umutekano ukomeye cyane muri ibi bice byose byaba mu bya Sud Kivu ndetse no mu ntara ya Tanganyika. Yego, naho kubijyanye wenda no guhindura ingamba muri Uvira, FARDC kugeza ubu nyuma y'uko isubiye muri Uvira ni nk'igiki yahinduye mu bijyanye n'uko bacungaga umutekano mu buzima bwa munsi mbere y'uko birukanwa muri Uvira? Naginga cyo nakubwira cyo nakaduruvayi gusa, urabona ko ntakuvuga ko umutekano uri gucungwa neza, kuko n'ubundi no mujyi barasa nk'aho bawuhariye cyane abo wazarendo, kandi nta kiza cy'abawazarendo. Abawazarendo akenshi na kenshi barangwa no gukora amabara, baba batari muri situwasiyo wenda n'iyi ngiyi yakabaye iri mu bwenge buhambaye, bakitwara neza kugira ngo bereke amahanga ko n'ubundi hari icyo bashoboye. Ariko urabona yuko n'ubundi babizambya. Nakubwira yuko aba FDN bibo bafite gahunda yo gukomeza imirwano ariho kuri no misozi ya za Kirungwa anabiziba, bakomeje kugenda bagaba ibiterahoma 23 isa nkaho iturije. Urumva ko aba FDN ndetse n'abasirikare ba CDF bo barashaka ngo kwihimura kuri 23 kugira ngo bayikubita ahababaza bayirukane muri izi bice n'ubundi nk'uko nabo bayibabaje mwirako ry'abasirikare batari bakeya baba FDN ndetse n'aba CDF. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.